Ang buhangu tap hambor beri la rehi nanu la acara pamaringu iti la YKB TV. Banderi tarongnya na pulung miri malakata hamayang. Doa ma meninggola awang buhang menyeparong ya na pulumanang lalu nahu. Kapipi arikama. Amingu. Ang buhangu la tami miriehu karito na pulung na parongunda la lodo nahu geling la kawunga hamuilu kawodo tailunda la haulo pendalar hiwa na tema na pingu dangu luri parhaya nama tutur nandalar hiwa dia kena papatan danda bawana katuda biliwa nahili paaunggaw mata kau pani miri patingin mangunya dukuna atamu ang buhangu latam na karito Wayde Clark Croft bana penelitian nangita ya naluri parhaya la kuruma tau Amerika. Da kuruma nama pangalannya la anada dang da umbuk kuda ruku da parhaya dang nahuri-huri nama hamu la daluhanganya nama harui. Nuna kuruma nama ajar dang nama pangitaya na luri parhaya nama manundu hanggang la anada wieling pada kudupa. Ang buhang kutanay meriyo karito. Pakiring bana kudupa ihamuel badawad anyaka pray inaamana lay unang eli. Nduma kadaka pipiya na luri parhaya hanggang lay alak. Pray ruko na bana kapipiya iunang eli. Ihamuilu na pinya dang natandaya na paaong nay ala nama patakanya garaya na pukul dan napa kihana. Rukun na kesaksian bana paaunya ihamuilu ajar na nanyuta. Rukun na yaka kapipi hada anak kiada wieling pada kudupa. Rukun na luri dan lay miri. Maka nyuda daruangu ya na paaw dang na pubuko na miri. Ang buhanggu latam na karito. Daanan da dango da umbuk na larehin na nahu. Dirapingu ruko na informasi. Ya batu nanu hanggang budi danya na maharui na mandepat tubang ngaraya na puko na miri. Dirama penting maya kanyuta inaama kata kapipi hada anan roku na luri parhaya kada namu ya dangu kada manundu lemiri malangu dang manundu lemiri nuna nama timba kuta dangu nama jadi benteng nama kaparu nduma da anan da dangu da umbuk da Amin. Mala kata mayang. Miri halam nyak perongin na pulong kapipi ar kama palaku ya laluri ma holodo. Amin. Ang buhanggu takala yohu anak pulong ni miri. Ang maruambang lupa like ya, subscribe dan pabirinya la angunda. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.